Isan orang udang dapat. Baik lagi untuk nak. News kaipil pot. আমাকে যদি হেড কোয়ার্টার ডেপুটি ম্যানেজার সন্তোষ দেববর্মা আমাকে দাও নি সাউথ জোন ডেপুটি ম্যানেজার সুব্রত দাস Ini tu marboy, hong, mana sero, silama ketput. Acung milakkan mo. Hasuk bolongo tongnai tiprasado phorokni rang thong halok hamsarnani bagai rangni buphang kaioi chubanani bagai lama lamkolok himei hasuk hatai hapung barai OMPI bolokni bisingo klaijak DHANLAKHA ADC Blazo 20 beneficiary ROKNO hector kaisao 450 RUBBAR Buphang Kaioi chubanani bagai TRPC ni Chairperson boromgrangjak Patal Kanya Jamatia tiprasa hamkraini bagai lenglama krei samung tangai tongo tini DHANLAKHA kamini onno KUMAR KAIPENG ni hatai hasugo phaiei RUBBAR kai rekha ABOHAIKHENO o AMCHAIO TEIBO 20 beneficiary ROKNO RUBBAR kai CHUBAMUNG RWJAKNAI turu yapiri sebui buskangni bisini bisingono 7000 beneficiary eba keba family ni bororok hamkrai manbaya nang balti bro balti jole balti dan wah लेकिन मैडम रबर बुक में इससे छोटा छोटा देता है चले गोदाल टेक से हां नंग नहीं अंतर नहीं था yang lo tanah Per. Yang bersangkan dah. दादा किस Hale ya. আমি করে nade ulor de Jai sar ekto heni malik jai guri kafe di sara suza ke guri kafe kap kafe di बता करो अब चले दो deputy sar sini madam thunso maya pare sini haste ni joto lukurokno tei বিশেষ লাগে তিনি ও OMPI ব্লক ni andaro DHANLAKHA kami sini nok phangni bumung onno KUMAR KAIPENG o DHANLAKHA kami onno KUMAR KAIPENG ni boni HATHAIO taboksung peila OMPI ni blok ni andaro tini rubber plantation CMR mission rubber plantation ni integration khali jakha neke o integration program o majak phaikasini south zone ni deputy manager Subrata Das headquarter ni deputy manager Santosh Deborma tei sini nokphang oro joto tongo tei kamini borok joto tongo joto beneficiary sing tini khaka hamaya farmani committee haisi hathai hapung halong kabang masini jaga tongo phebo jaga no ठीक sing abono sini susi economic so bahaike singklangnai aborno tigei tei bubus kani salo sini rangri ni hamari ni yakligo kusukasana ni bangai bolong halong rongno bebag useful khaigei sini o hano development khalinani tabok singjo tono sakthalajak o sakthalai bising teine tini or jaga wasing 25 beneficiary or DHANLAKHA ni TRPC ni ingei taklai hahaini rojak phika khali semaro go rojak tongo Eka 25 beneficiary or 20 tini ningka 20 or DHANLAKHA ni bangai tini or nigo integration khali phijaka koke or sini huk haba sagai singagi o bisikrengei mai khopsa sagai manaya agine hai huk haba hamliya hai pana sini huk haba no kitingai sini lifestyle kabang ma plan leno sini borok rok plan lani samung nungmung belai kosolai thangkha borok bangruk bangkha hapar kosol laika bolong halong ma hab laika piaba bolong halong no soi klaigai sini livelihood to sing abono phanang lai miyakho abni bangani sini livelihood to sing sini bolong halong no bo
bebak jagaono resourceful khaige sini chalbrung brung ni nangmani jagao thepai manani bangine sing tabang jottono sakthalai tongo modi saktharai tongo je bharat borsono jottono atmanirbhar khainani bangai Tripura sarkarbo sini manik sajini netritwe saktharai tongjago o Tripura hano atmanirbhar khainani bangai tei joto ontim byaktitok bikra khangra thaksuk jak bisingo klai tongjagno sano tisai tobo mani sakbai tangbasa manani bangai sakthalai tongo hain bangai tini oro sing donlekha bisingo hahaino sini o rubber plantation no sing malai pijaka baskani salo sing teibo mafinai teibo tini kaisa wanama singsa good news sing khang khangkei singoro ni paigi tabo telimrago thangnai telimrago peila tini Tripura hani peila institutionally kaisa rubber ni loge loge wo tangnai agorbo plantation khaijaknai tei bamboo bo plantation khaijaknai TRPC ni bisingtei tei khalio teak sandal abro kabangma plantation khaijaknai plantation ni loge wo rehabilitation ni samung kabangma khaijaknai kabangma scope tongo TRPC ni bisingtei sini borok rongni rangri paisano tei permanent economic ni je source abono sing permanent economic source rogoi mano sini borok rong thanigo plantation ni bisingtei aborok no sing teibo buskangornai sing rubber ni bisingtei nuka sini borok rok ageo sing hokhaba bai busuk sing potin tonglai mani tabo rubber ni bisingtei nok rei nok building ngai mankha gari bari ngai mankha basa bataino doctor engineer fataro por roi mankha sing rubber kisisa opportunity ba mabai asuk jorati sing develop khaidongman abani loge loge tabo rubber ni slai teibo opportunity kabang rok sing abani bangini to boi phalai tongo hani mangno sarik ni bakhago nero duita time pro hai nuknai sing agorno taklai institutionally Tripura was simi paisamo Indian is the first agar plantation institutionally sangtini plantation khaijaknai abni bangina Tripura ni development is a step by step abo thangi tongo boni bagini jotono kobogo development political scenario wotabo development political ni jorago Tripura hago development nana ni bangi jotono sing thansake yapri maselainai aro kebeni kebe kebeng layagai sagwai sagwalaya bulaya toklayagai development no bahike singtisanai bishoni singsaro bharat borsho tabo kusugo basai tongo bharat borsho ni joto rajyo boi kusugo basai tongo Tripura hatabo gu basa mayako kabang ma jagawo sing kebelengai tongko bono teibo krakhe basalanya ni bangai omte hamari rogno sing jettono teibo yak ba yak rolai chuba laigai sing teibo kabang nalainai obono tinini kokboi joto hamai madam kaisa sungu awti ke hai rubber plantation ni beneficiary advantage criteria bahairo oro mungsa criteria asake je sini beneficiary ni boni hapar tongo boni hapar hoito boni khas ngai mano boni jut ngai mano hoito boni patta ngai mano sini borok rok bang ku borok no jaga bosor dokol khai tongo bolong othoba khas len plan den phana hai phana kagoje kolome borok ni kuno document krija Tripura rehabilitation plantation khang khangke na ha krino ha rogoi kai rogoi se bono allotment roi abasi Tripura rehabilitation ni plantation ni aims and objective kintu tabok singluk jakha je ha gana roksimi kai tabok singluk jakha se pata gana roksimi kai abne magai pata gana rono no bishes klai taklai je manai rok joto pata gana eba keba nijini jut jaga hai keba bo gdug maro moi saga khai tong hai boni kagus kri kho joto je ha dokol khai tong nai borok no singra jaga abone sini first criteria hambai Pulano nini sinumung ready KUMAR KAIPENG Kamli mungke kan khorming mo lokte para donlekha para chang mo khai kham bahai ke nung o sujug subida mankha batgi man pak di farm am su ya kan mong ki man kan sa ireng man mung kan atun rebar kan hong manta atun makan hong tanggal tekan manta rebar kan hong manta kan ham ta adang kan sete ireng man muung atun tekan hong manta Ajik nang hari prabar nang man medam nang nang herbal ha medam kan ipe oh ajikat kam nang man ajik kum kam nang man gajani kabal ajkoto 450 magi bhai ma tongkha
belai kusingka Usita. kusita ambai kaham ke nang mana jotno ke tong dido nang kai be mani pore bera rok butong naina te musuk ro habya tei Buphang ro sabai te ke jotno khai di aboni ni rang Buphang si om belai laisa nang rang human sok di aboni rang Buphang skai ge rang Buphang Tini Phang busung mungko sarang ko rubber busung. kaisa hektar par hektar sar sai su Buphang sak rubber plantation ni bangai sini rubber ornigo or type kabang masung tong kai ro na ingkang ke TRPC rubber nursery ro na ingkang ke rubber board abo atma ningi phai angka labor ro na ingkang ke bla na siamar mission abo regani bising te rezar ingka fertilizer fancy rong khang ke tribal welfare mane aro kabang ma department taya aipana board TRPC ni bising te implementation amti hai bele hambe madam bele Kiin lo zero, kiin lo zero daw.